bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Ukertong ke United Democratic Party na Nongkrem constituency uba lambor malangyang ulo ang baku munong mi ikmat katany ulo don lang bat kipat ba gini ki ar politely ki snam bat amshim lakan ria na nongrim banyarap ki beduk ki bajinjar bat ban pet baka roy ka par ka constituency kan keu haba kren na gajing lang pat ba hamadan rang kendur ha ka bagi nong song snong na nyotli ki snong katany mlem lom ki bahap apo ka constituency ki lawan banya shimbenta bat ban sngap di ki jingkren jong ki nong yalam ba pher jong ka seng nakaliang uba lambor ula job ya ki election MLA house nam arajar khatpra kumukurtong shimen na Nongkrem constituency bat uban mi banyak kun ye ki election MLA na ka tiket UDP ula ong ba ka kamla banyarap di ki pat ba ka por ba ki don kam na mar ki jing ki ba ki yekendo bat ya ka bale isnai ha ka por ba kim don kam Hagni ka snile don langru uba Alan Tree F. Dakar, working president ke UDP, ke kong Priti Karpengrop, president UDP Women's Wing, kinong ilam na kita ki hinyos nong, kinong kit kam na ki unit bapher ke UDP Nongkrem constituency, nagathan milim lom, ki longkmi longkpa, bat ki samla, bat ki heb barin. Balong po, hadlo hapa hospital. Sugar teams niya, kikamama pun kamara na. Naman kita begitu ni kita bakal tiap. Rangan ng tiap. Naman ayo balong sugar teams niya, hapa out to the civil hospital. Kung niya beriyo padang ay nabakit. Baba, nabakit siya ditongi ikut shilling yang tayo tentang. Bega kata mesin, hata na kentay ko bumata. Nidagan ay atating shani kutungyay tabashispa nakashispa siya. Bali wala yung bahambo man siya katong jang katunto. Susu habang yan hadinex ngay pilang ay ba katikiyawin. Kasing siya pakadar hakalat rin kutungyay ko walang sabatat. Senang belajar. Dan election Singapura ke NPP kita tahu ini lain banget. Dan election Singapura kita tahu NPP kita di khadar lain. Dan election Singapura hantu kita NPP dan bet. Dan apa macam kunjo Hasan kunjo kita pelajar dengan tentang shadow supaya West Bengal tu. Terjadi dalam nai iyo ketika banding kita kertam kini le Shabar kejila jom kami halia. Banding nak kejila kejumi. Besar bahama pada pun semua kita buat perjuangan kibahin kibasan kimarjan kimarpa Pinwal Pai Shalayin Mulawai kan dijenggelam. Bagai hintip saya tidak. Kialam bakla ini benar dengan Salam mana jila ni halia kalau ni kita ke National Party. Salam lagi juga. Kamar kejeng sisa untuk NPP di Manipur. Tak ada lagi di election ngalit klan kat sebagai yo kalar inti wong batu kokot. Jaga NPP Pinang Mantuli Benar pun kaya untuk kokot Latro Dekikitin Manipuri Benar ini kini kesan Kebelasang Manipur Bat ukpa Jom konrat sangna Usawan ra Yaka Sepuk ni halia Hadap ipai Syakasan Kongres Isunai Benar ba Hadai ini bat hakimi jelaru lasa setang kesembuhan Hindan su laskul hu kerham kad balai tang banyo bat yang ita jingkernan ni iban makidang la mantung kikli katu kami hangi hapuat jela jumi hindi kung mga fi kenyo labiang Lapat tu Islam nilangay yang susar kadar segini kisang di bawah kabar keladi ke Pani, keladi ke Bunta, keladi ke Por Gaya bangin syanya mo haladi daladi Bunta lagi ban hakata galinti
ตั้งกระเซ็งUDP ก็บลาบนIAP กระจิ้งชักลีกับบะเบียงตันนาบันตาบนพินทิกนาบนชงชานกะเลยองค์การกระจิ้งที่หันเรื่องที่ประเด็นที่บันดังบูหักปัวกะยากับบันดังวันmaka benong tang sikentin ba kadai kabut kadamaghoy PI sanga how are haja khopra pishan yakashap hakador jomo mayanay hakador yele kum independent candidate naging hapo maunarian Manaway, bakisayat sipara, kibandang kime dan kepasyo, kibalang kumala mentang. Uhun bahada imat dingkat sausnam, ulahap bandalang, siyang kaying kabajat. Kiparlap kibadan hangga kia sakhailat yagata, habangalit dan rung hapo katariyin. Lapingat dalam guksora mamni nile kumo kata kapor yang go dalam pat kijing im jam kinya kikna kibalit pat kamin sim arling pang kadonot kumo nile masay nakatulap ka mga perlang bantens na arigayin bagay alitun manta kayin maglap bat kilayo banisyon hagiyang kababaha kiyan kadaw galang baday kabot yung pay kababi Punjab yala barasala banle yakana kamadan kabahe barasala banle yakalantay singkiyan kabaitmat barasala banle kumya katagalang yin ki konsulat sawat kulong bahado katsaus na mudur mapay dahil na magata hagam na kapol pangawag bahid nakuha bantang slow hakmat jumhay badagain pat ng so kaling nagbanta jumhay dagain pat ramay nagbanta jumhay bansyong to kublay sibon naswaw siyamram bangin siya yakijin kuman hagas ngay job man kuha bakan sukut ketiga jin yak syat kuman hagas ngay job bakan sukut mo tang hagatis ngay anjay nanay hapo ka dono siya ngayong tang sikintin ngansaw kuning dakinya kikti siya atalay kinabulay laay ngansaw kuning nakabanta kipat babay siya dakinya kikti atalay Banyarap, Bangkasan, Banyang Uta, Umausian, Magmanta kayin ka jangkay. Bangkasan, Magmanta kinangin, kibadan hapriang jang kijing iya kinabon. Nasaltanat sibun, kaminsin kahon, habang ayo banlap na, Magmanta jangkay. Habang ayo Bangkasat, Magmanta jangkay, Napasat ya kayong berjala dahil naman kata hakani kapol pangalak bayit kalintiyat gajala ngaturay baro aputan balong day bayit yakisam silang kikop silang bayit naman ta kidok kisok bayit naman ta kibangli kijuki bait naman ta bantang pay yagibleo gibasitan nalagiyin gisam bagibandang ngayon wadang triyat ang badaway ula iya kita gibleo bantang pay sa gijaka sumar batang dalagyan usay na gijaka sumar bantang pay biyang sa lagiyin sa gibayit gibatan day kata kanawin kadamayan hadog kinagis ngay bat kadyo kananun ngandang lay batang
nagbenta lastiap lasis ngay kat ba ublay uding ibet yana bangan kit nganda yatanya kakam kata kanangan kajana kadangan tulen man nagasngay ban ay taylot yala dia ban len yala dia ban lang uta unang pansaat bat unang pansuan nakamanta jumpai kain kadaw bangihap banyajit yakinang nikmat kain kadaw bagawan sisin sansniam banhap banyak pentamai hagajing sisya lada siya perhat imat kalingkot perat yala yata sampalekisniam bantlay na menta ka makaying ka dyan ka konsibiyit ka dyan sansniam kanang kalingkot palat namar amdap bantlay lingkot palat kasniam ngaswa ganaday gamang laay po sipusniam banjit pentamai lain tempat. Dari nama kita hagani agapoi palabin. Hagini agisnay bakipor. Mentashi binay abanay. Yami ki candidate nidan hunyamot. Laday kiyong balong hangot. Sana kita ki nyawat kija hakisan di kisnyam kajing kelai kita kata kabang akwa bang pengen hagajing mot jing bakhat kajurhoy sana sandri kisnyam kija kita kinang ikwa bang yang kami election mi minta anda algunay banwan dan penthanay pada mi minta banyanyo karena pelai kejingkerman kebaginya minta karena pelai wadah bangsaan yang diangkat kita jingkerman dagma kipat karena kibri jual lagi meeting kebagi khot mading awal dengan mading awal hati kesnai ubanang ubu ya kejingkerman hati banajang labate banajang udin tasun nagunta janga halungkat gajing kesan gajing hoy haka atarik yakenting panang mahoyanga kat kadatuan Ninjab halo kikan kibangile Ninjab halo kinanlim kibawanum ulabala Ninjab nagbanta jungay Kandai ke dalam job mana? Dari kejeng job kejeng baik. Haba vision yang budal. Dekenal bahawa kau ki parla penginjama, kau ki longkma konsemla senang batin tuai. Haba vision yang budal. Abnai vision yang vision nagbenta yang ada. Vision yang budal. Haba semua jeng babam jeng balong. Kalau vision nagbenta jeng kikhon kikti kijampai vision ni bukan nagbenta kikhon ksiu kijampai kena bahai kata bila ngala pesyang mengenai kena bahai laisnan niya tang bantre asnan lagu benhap bangkit banda ikong putih belum presiden jembo women's ring idang yatho mentat si bajir na doon hapo ki hospital balik bansay ki medyap baling uday pa bala ay tinot yang dia namar nakamaw ngakwa banyay pangkamaw biyang hakmat yung pay minta ipa imbansyo na kami kasalamat hay hatapar kabangat yak pangkale banyay siya kanagakan yang akun buat menteri yang direkam ngasipin bayo kapan susi yang kalian kasyam yang akwa bapunay sa kakam jumblay bansapyan yang aktin blay lakmi lintay bagi uwayhon napdangkik nyawat kisipara kibangatan hanggang ngaon pangsikintin ngon hato pa kakitinggan wat katho hapo tabalil
Kajing Sakri para beliau kadai kajing Sakri belai. Kamu Sakri hak, kit hak, yarap tak kadang sen ke bakhul. Jing Sakri beliau para beliau di kajing Sakri belai. Yang ambo tang sikintin. Labang pelat bat nasya ifi bapunlet sikinagakam. Jubab yang mantang kawai ke jubab. Iki apa lagi kajing kelai. Nakwa kawai ke jubab. Yang Narang pelat, narang kimensiam ki bakodor, jong tanong kren konsusi ki jit bat ki Punjab yefai. Kain kabapungan, lafin pinswat, yana dia bantai ki baki bilang, nefin kit, naranta kimensiam ki bawan bat ulit pangan yefai. Jubab kawai nakita ki jengkelai. Kajubab jema kalang habanganit siya kanagakam. Ngagkit namantang kitong kisok man syarai manurap dengan peg dakaman siyang kabakulog yung anan tawari niya palang hinay bat yakukularo kilay ublay Punjab yapi nabat hadu kadua kapor kabamantang nadu usman kat kandai spa kandai pungutnay bikren niya kita kintin nabat hadu mentang Hajar, fulai, bat ngandang yang bat, kat berbeli ibit yang bang Sakri yang kena kakam. Day nama kata perlu bayin. Nasa ay toilet mat ban mansim, nagbenta bangkit banda, banam ino yun ay na, banam kantat yun ay na, ngamju thobat ngamju manaju orang berbor. Bangan dan mau kilo, bangan tho, bangan bat. Kilo, kibatasan, ngamju kelai, lagi pelok kibayan sama benang. Balong dan kita gilangir. Ngamjuan, lagi dari kibatasan, neki ban kesan, ngamju peni kita kenting. Kamjian kamjian begitu apa di hospital, kita tho, namai, bagi dulu kajini. Kimdai kibakat. Tolong oleh kumna, wangkilay pimpay, ya kabay bagani, sa hospital kibapher. Kakintin kaan kumna, la kasuspa tingka, kabapiyay, hagapor kabamagay pintit, ya kabay, banya kasiha siya tingka kabangay, hagapor kabamagay, pindang kam, kinay kita. Kinay kita, la ubliw, ubakne, ilakikitin, hagapor kabama pipitwan banya kasiya jatin ka kabangay hagapor kabama pipitwan dahil na mga kata hagani hagapor para lang bayit hagin kandits ngay nakuha ba nito na kamasyay kitang namaday ubuliw ubara taray kiyat tiblot yaga jinlang jiman yung banong uday ubuliw bakun na ngamdan kamsu banay certificate dala dia yala dia lakam tu kambama phoi ya gajing long je man je balum ubalan kunno dei nama kata habaki kenno ki brio ngasut mat bansat habaki ben ki brio ngasut mat ban pengkhut dikunta hadane kapor pagala boi ngachai ki polong na lulong ki rongba ki bakit ya kam ki dalang hanya nakwa banong haka khatsau tarik jauh ni orang berbentang. Lakran daw ba adan besar mat hapo madan lulung. Banong ya. Bagi pada kiong bakat kajing bahajong tahu meli. Andan syo kat kajing bahajong tahu meli. Kiong pada anam dan syo ubakot tang hakaban pet igi bapang ukot hagaban ngra igi sendok menyiapkan penpoi hagita giyeng giba jaging giba sosi uong ogi pada kiong bau tayo meli uday basukit baik daga sendok menyiapkan sabalit uong gana uong ba utao meli jor balong si upeng poi sendok haging yabliw kabaday tangkal rompong kabasisay long bumpa Ubeliau buat pertama ia jadi bekerja benar. Lada balong upan pay yang sendok hagi yang kibat tang pasendok tang kadin dan thiet tang kimyalat. Oke
Wit Banon Ban Pempoy Yaki Sundok Nagbanta Ban Pendek Ban Pendang Bulan Khado Ya Unano Ubakrat Nakano Kalamin Bayi Nagata Para Lakwaye Kawas South Hamula Manjis Hapo Yo Panti Ngamju Perkhat Babadi Ejen Ngafai Uday Bule Bamjunang Kantho Kherwet Badi Ejen Nga Banda Jamjai Orang guna Oh kipat ba Jom kanong keram konsusi Pila syero Yaw tau emele jom pay Bawanay Ya kumpling wanay kau Wanay piliang sikri Hagapur Kabawan ke lockdown Hato biadap mo Kakuha mo ng tanggan niya Ubayrap Hagapur Kapapitangan Wat nakalang tang siteng ginukaway Kalalong kajingkirku Wat lamay nakayaptangan Masultungat banang Hagapur Kabang atarwa Yagi parungang to yakin Kat no Pilay kinamiyang Yabu jingken bangan ha Ong kipalok junga sanya Balung Mayu sanya semalian Pintam bangtip Naman ngati na pa House Niam Kumno ganda En Mayu sanya Tangsadap de Kimariap Ngilati House Niam Tip de na kanday Ngangam tip Ngachay pitip Hakam bahamo pay Tip baday ninday na Kaday liyang Tengok kanya kanuksa di banyara Syawin sumigis nang Bakinya tiyak house niya mo pa Yawan biyang kano kajing Haltal kajing buwan Kamot habis tak Kumustad mo pa Dahil mga kata Parlabay Hagani kapor Makuha Panpansingaw tangkat niya Babalong Kamaw Usintay Kanya kakam Om nang tayo na dia Siyempre, kakam nakabanta jompe. Naging candidate ulit bantap yung kakatang hapo DC office. Bat hakajo kapor u candidate jong kakot ubayale na po mo hati ulit bantap katang hapo ng po office hapo DC office ng po u candidate jong kakot ubayale nang niya ulit bantap katang hapo silang DC office. Yathaw hagajo kasmay buro angod banyatap yagi kitang bat andaladap bantap yagi kitang nakali kinong thokot khubor kilat pathay khubor now taw candidate ubanyale nakaniya ka constituency nong krem kyong balay ba phib ino yakamaw hati constituency bat pilet sa kanong krem constituency wong kuno kajubab Wala kuwa Bantan kala ya kanong krem constituency Kumya kamaw hati constituency Wakot tap tata Naway kayo Nakuha banyale Manong krem constituency Mga kuha bantan kala ya kanong krem constituency Kumya kamaw hati Bat hangta o candidate Jong bakot NPP Namaw hati Hagajo kaparoy Kikilajin kinang kakubor Yaw tao candidate Yung balay bapikwa banyale Dag election Nakaniga mahati konsusi Wala hapanon Namarba lais na ay Parati ba Namara yo Yata certificate Nakariin niya Baka mahati kinigwa sa atin tam lakot atag hanta Pinakensyo ko na Utawa niya na niya Uwang nanya Ang nakuha pang pangkalay Kinong kriyam kung kumahati Lakot lupa ko Kipagba yung sir Naman ulamot banlaya lang Nangya tumuli Yang mahati Kinabha Hagayin jong balong Pierong yami kadaman Kinabha Kirang ba Tintiang kiwan Ban kendang Ikajingkang majuna Tintiang buwan Miting mi lathan Don kibuan Suay badam Mahaban kejot Bagpili pinawan Kek takmano Di sana Panikan kamo Kili akunta Hayin jang kili
pinut banget bantit ikajing kan kamati jongwa beli pinut hayeng balung kile kat baman kung maong sang balong hari na jong kat baman nakuha banay hoy yo balung lo kat baman le kat ka baman manar langan kajingi manar kajingi karung hawkins na pila iya jana pila lekat baman ngala iya jipi tangbangan lekat baman dengan ngote le na lekat baman day na mga kata parlag bayit hagan niya kapor yang skan banyong udon hasna jumpe nila yang skan banyong gajing sna nanta jumpe nga doti dodam namal masatin bayo kiparlag bayi jama kayeng kasam jama yo kikalalang kimbrang jama da jama labbanyan balsit nganya to iboy hagano gapor labbanyan balsit ya kita kinang yo blanket ngamtip ma napay kanang yo blanket ngamtip labayo habak rampan compare hangay mau balung kiwan kilang tume kilang pa kiwan kikwan samla banang ko balung yarab lem namta joyi bangidu na kata yarab lem namta joyi bangidu na bansin dawai yarab lem namta jong ime ipa kidan hapo hospital deng nagta ngading kran hakatigas nay baro ubril berus pa banyak pinggan bunduk padba mafayla berus pa tip bahaya kita pian katnya bangkesan lagi kun hato dan bangajin sop naman tajong hay pian halaki kijat pitray borba pinet salom bantlay yakikan kibablay labo yakita kabenta hayi kibriw pilet salom pipindap yagabam kadi pidan kan pat yaw nang yalan bonyarap hagikan kibaya habadan kapang gistam dan kaduna piwan bangkarpan pay katnum piwan sunang nikmat manong banong yarap lam yayi kata day kita ngatray kanawin kabang kuwa banong hagano kapor bapiwan kanya kaeng kadaw ko lang bapya don mo pa kata kajing sani bat kajing bat kajing kmi lantay bandala job ubalong undon hasanda jong pay ngatay di kata kanya piwan baday na kata kadaw lada pimdan kajing sani ngatay kanya kajaka kanang kabatuli anong manang nabanwan naman pidan kajing sani kung bapidan kajing sani bero si kata ay kajing sani mantaro kumjo Sipan thamay, nang kamanya jia thamay, sipan thamay, yakan laisan niya tali kajangan, nagbanta banting siyang ipay, bangan konustering, banya siyang siyang, dakajing kaman, dakajing kasan kajangan, dakin ang kitay upayla. Hindi kwa ya kata. Kaya naman kata, haga nila po, pagalag bayid, haga pinyaw tarig, Sambat yakasap hagadol jang kapam malakan ho khapra ngong kogi para labid kasan walang tap hamonay bonyon bang pantunay yakasnong thapo jupi kabaning kong kabapunay day galanti sangkiyon nadu napo laikor hadu halalingkot habapunay Kaman nga kaman ngatray mapoy baro kibisyon dali mensua anaya kakali kaki kumya kumti badan nilang kami ibalayo ilakhay isunong hapo ka ambulan sa balong hapo liulang naman kasulok kalang kumya hanggang menta kelapunay habang kelapunay kaman dia keman habang ni keman nila kumno
niyati nakabomba niya sa at mga tumen. Dahil nagnadaw ngayon hagasundol diyang batong manda. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela